Haleluya bazalwane, abuso Kristu Jesu kuze kube phakade. Bazalwane, kade ngangigcina Nkosi yami. Khala abafundi. Okay bazalwane, into ezenzakalayo khala abafundi kathi ukuxoxa. Silungisele umshado bazalwane. So nje basilungisele umshado bazalwane. Kuney'nkuni besiyitheza. So bazalwane, so wathi nginibonise bazalwane seyithezekile iy'nkuni. Nazi bazalwane beyifika manje ezingiyithezela ngobhuti bethu manje kuseni. Lezi siyitheze evikini bazalwane. Ngegama lika Jesu siyayibonga inkosi zikhathi zonke bazalwane. Hey bazalwane kumnandi ekhaya labafundi iy'nkuni nje zigcwele bazalwane. Siyabasa sopheka ngazo iy'nkuni bazalwane. UJesu uyasiprovide. Okay bazalwane kuye kafika namagwinsi nama-rabbit evikini. Isu sami cela ukwaveza kancane amagwinsi nama-rabbit. Naka bazalwane kade sagcina ukwabona kathayiselwa-ke emalangeni. Konje amagwinsi akuphi sami? Lamancane. Okay nakho bazalwane amagwinsi lawa ama-rabbit uhlangene. Lawa bese kaphatheni? Oh. Alaphathi. Apha ngaphansi la. Okay bazalwane sengimane ngiyawaveza. Ngiyabona. Okay. Siyabonga bazalwane ukuthi ngibonise kona bazalwane kuhle kukhulu kwakona. Empeleni ngiyoveza la lapha bazalwane ngasegeyithini. Bazalwane uyeza umakoti. Bazalwane ngiyangixoxa indaba emnandi. Kuyashada bazalwane madusi. Bazalwane bayabaleka bazalwane ngifuna ukubaveza nabasebeyeza ke bazalwane besilungisa ke bazalwane since kuzoba nomshado ekhaya abafundi. Haleluya bazalwane. Na bazalwane besisebenza nabo ngizotshengisa umsebenzi omkhulu oswenzakalile ekhaya labafundi. Sisinosiphwa bazalwane ophambili. Haleluya. Uyabusa uKristu Jesu nabo abanye osisi bethu, sisi wethu nomama wethu besisebenza naye ke bazalwane. Siyayibonga inkosi ngakho konke. Athi ngitshengisa umsebenzi bazalwane owenzakalile ekhaya labafundi. Sithi kusile nangu sisi wethu nomonde. Haleluya. Siyambonga uJesu bazalwane. Ngitshengisa ubuhle obungaka obusekhaya labafundi. Haleluya. Bazalwane. Nakho ke la. Asakenzi la. Ngifuna ukuthi ngitshengise umehluko bazalwane la sekwenzakala khona ukuthi sekunjani. Haleluya bazalwane yabusa uKristu Jesu. Amen bazalwane muhle uJesu. Hey siyambonga umoya ongcwele ngamandla nje kamoya ongcwele sekwenzeka umsebenzi ongakanani. Nakho ke bazalwane nginivezele nje sesikwenzile osukwini lanamhlanje bazalwane niyambona kodwa uJesu ukuthi uthembekile ezikhathi zonke. Umakoti nomkhwenyane bazalwane bazongena khona la-ke bazalwane. Sekusondele bazalwane ngithe nje angibonise lobuhle bazalwane. Siqale namhlanje ke lokho bazalwane. Lamalungiselelo laswenzelana. Haleluya. Amandla kamoya ongcwele ngokuvuma kwenkosi sisazoqhubeka bazalwane. Senze okunye ekhaya labafundi. Hey bazalwane selisondele usuku lolu bazalwane ngokuvuma kwenkosi nje kuzoba mnandi bazalwane. Hey bazalwane yazini ngifuna ukuba mude kodwa ke sekusondele bazalwane ukuthi sishadise abazalwane bethu embusweni wokudela konke bazalwane. Into engichaza nje kakhulu ukuthi lo mshado ozoba khona bazalwane awukazi obakhona ngaphambilini. Inkosi yeyihlelile kwasemandulo bazalwane singakabikho bazalwane. Yona isivele uhlelile nje lo mshado lo ingakakubumbi lolibumbe sikulo bazalwane asivele ayivele usuhlelile lo mshado. Haleluya. Khona ngisena ukuba mude Nkosi yami seniba mfishane kodwa nje kungijabulisayo ukuthi bazalwane ngokuvuma kwenkosi umshado ususondele namalungiselelo ayenzeka bazalwane usuku nosuku nje malungiselelo. Okay namhlanje bazalwane sinane meeting sizohlanganisa ke siyahlela ukuthi sizokwenzani ngomshado zonke lezo zinto zonke lezo bazalwane ekhaya labafundi kumnandi bazalwane kukho konke nje bathi sizobaza inkosi uJesu azi mangixoxeleni hayi noma ngixoxele ukuthi okay hayi bazalwane akufuna ukuba mude kakhulu bazalwane kodwa nje konke esikwenzayo sikwenzela inkosi sohlangana sihlanganyela inkosi ngiyacabanga ukuthi ngixoxe into kanje ayixoxe indaba zokuzila ukudla kanje kumayelana nakho bazalwane kodwa konke esikwenzayo sikwenzela inkosi. Siyayithanda inkosi bazalwane ngakho konke siyayidumisa ngakho konke siyayibonga. Hey bazalwane siyayibonga inkosi ngathi ngalokho nje ngiyichazile indaba ekhaya labafundi kade ngagcina untshengisa okwenzakalayo ikuphi kuye vele ngivezela kona. Okay bazalwane hayi athi nginivezele abazalwane bazalwane indlela inkosi esandisa ngayo besibuka ilist lapha ekitchen
siyabhenga hayibo sesifike ku-40 bazalwane inkosi iyasandisa. Okay sibabaza inkosi ngakho konke-ke bazalwane. Hayi ngivezele nje kancane nje ngizontrambisela nje kanje ngizontrambisela kanje nizobona nje okwenzeka ekhaya abafundi konke. Haleluya. Jesu Kristu inkosi bazalwane uyabusa kuze kube phakade. Siyabonga bazalwane inkosi ithembekile ikhathi zonke malanga wonke. Ngicela ukuthi nginqamulela bazalwane ukuba mude kakhulu konke sikwenzayo sikwenzela inkosi ethembekile yayikhona nekhona nezayo masinyane sayo. Haleluya.